Kashlam Jingstad St. John Secondary School Kyntu Ribhoi District kala penlong ya Recreation Week tayau lekmen ban kublai kitbok ya ki khana class 10 ki ban ya khon ya ka examen matrek house number 1 ka balas dang nadu ka khat pratarik bad penkut ha ka arphoi trik urisau 8000 arphoar ha ka singi penkut ya ka tayau lekmen uba Jason S Maulong MLA Umsning ulalong kongsan ha ka jingdan rengkat uba Moses Singkli rangba shnong ka kong S Warjri headmistress kinong hikai ki kimi ki kpa bat ki khana school haka jingkran hakani kasngi uba Jason S Maulong ula pharya ka tu ka ne teli ki sembo perkhat chaki khana school da ka ba Kyntu baki de ban bu eka Jingstad hakmat markim dei satya ban klet yala ka shlam baki la yo eka jingnang jingtip dei tang ka Jingstad bakin la ban yeng halagi jongki kjan klem da ap khmi lenti ban rung shaki kam sorkar ula penslur bat aiman sim ru ekinong hikai bat ki kimi ki kpa ki bla kershan borba ban sei yaki khon jongki ban kenjo shaka thong Jingstad hakane kasngi uba Jason ula no senyang arlak tengka na kabanta ki jingdan kam jogani ka school la pen phu ban pheng hakasngi kot da ki jingshar ba jingruai ba bonjan la sami ki momento shaki khana class 10 bat shaka kan hon ka bala job ya ka basketball bala penlong hakane ka tayau lekmen bahkan ke Skul kadang hati bersekam ha nomor fiko bagi kalian jompe fidan kata ka passion fidan kata ka jidit play dan tadi student nomor dan help us respond the team jogi berapa kalau teaching staff but not teaching staff kiba ya stock ti number p kiba I got p kiba I lang kata hati ke wan bagadian tingangat pa kat namnya mo isnam nangwan ibnai nangwan atep pa gidan team bersekam ha Lawai jo ini ki kon samna alam lawai waktu naik. Tangan kita akan cerita sistem jumpi. Ibadah yang naruh ki. Teaching staff, non teaching staff, kamtam. Even I in same room. Iki long play ki long pa. Nisu tho ha jinya jenti kamte ke basut. Ba bingo ya ki khol jong ade. Ha ki school ki bapya kamtam ha tadi ke school. Ba video ban pai ki hadu kane class kan nisu tho kamte ke basut. Amal bon na plane mo hakini kadam na thai kata kamai ke ji ini kan ke ji sya kan dia belum belakang pak tu kata pada kata men sim na kalian ke tempi berpikwa kita di ko tempi bagi long di igi hadi na bol bernanet pa kata men sim berpibu ko tempi hadu di class 10 nanet kana beteng bagi la pas na niru shakiwei ko di college shakiwei ko di university ru trishta pa pi kilom beno pa ramai pi namar ka jintrishom tempi ka F ke jintrishom tempi mo kampleno barang sutho yale diru ngayen hangiru ndei de bayan bang shu mo kade ke jintru badalo kadi kondo kadi ke jintrishom ni the jintrishom hakalo kono ka mo hakalo no feel ne nam don apne tempi gila balo ki professor don apne ki gila balo ki mo kita ki leaders ki engineers ki doctors ki bapher ka shong pade ha ke jintrishom na kalian ke tempi kina Ikmei ikpa kinong ikai kidong nilgat rafi, kin ayo kepi. Ngiru kita kinong nikmat ni persang, menora kumhanu mhatam dan kani kadong kathan. Na mga perkhat ya kadong kathan, mapikwa berkitiwi ya kajelai berkawai, ya kadong kathan, kadi nanti kina samla. Bang ini berkhat bang, ini kurang samla juni bang, ini benar kata foundation, ya katakan nomor kebaskian, bang kalawai juni kalau berpernah. Tinggalnya bang ini stok hilang. What are the things yang kata? Ngadam ni kat berpi ginong ikai, berpi ginong ni ginong pa. Dan I mudai roham ni dalam irong asram, I balak keren ni akhmat kalau asram pun jujur. Try lah ada same ni hadap ni. Pa kajian dari student yang diterai. Nah habai yang ni ko platform dapat shisha pa. Mudai tak kajian sistem nak kalian ni dapat iba perfect ginong ikai. Mo pa penlong yang ni kini Islam di kuliah ni akai ada cerita. Kalian kejongan, anda mereka berpikir nak pos ke pos, umpama jukran, mar masukto yang di rumah mai pi menculong berpikwa kalau kerja jadi kebalong kebalong successful. Jadi benda kata kacikkan lagi kata nak sangat lagi. Kita lihat bah pi passing out student di kelas 10 tapi mi nanti tidak boleh masuk college ke prepare pada Kynmaw pada untuk berkelas ya Skul jom lagi. Mau bilang jadi past people, bilang benar di memories, bilang benar di tarikh, itu ya sultanan, bilang benar bawa, nasuka orang itu dah, bilang long di long hair orang hari nukul. One yang siapa dia Skul,
Kada pila kan contribute na kalian tumpi don mereka. Mar kalau di babon student hadin hamut berawan dan pulih dong kijong kam bejingerap dan di pass people tu. Mangisi dia kong dah ni pass people dan ni kati kijama kati college ko bokar ni pulih besar ni don mereka. A little contribution tu mulai. Ajingnya stok ni lah ko babon dari jingjam dari babon. And I would say that he must better than me. But he meet them me. Must ni pass people come down. Strive ahead, याद रखवान कुंभा जुटकर की प्रोग्राम की बफेर असुदो अगर जिम जंगल दे अपनी याद टेंट की फिल्म डाउन नमक टेंट की सुतो बा कथा का जुकुले जो की कंफर्ट बॉल फिटवाई पीटर स्टॉम वाट द जिम राफ्ट की नम हिकाय मार जिम जंगल दे को सब टेंट की इक्विपमेंट टेंट सोसी बड़े उंडे बड़े बड़ी ग्रांड के इधर याद रखवान बंगवा बनबू कवे एग्जांपल बंगवा बन प्रोग्राम बार का की दरन हमने Kajuk kat penangiat kafe, kami suka kajuk memencua. Balik kami suka kajuk memencua. Kajuk memencua kalau mak kabasuk apa dia kami ajar. Tanpa cluster lah dia kami ajar. Tanpa BA mana-mana lah dia kami ajar. Untuk master degree memencua. Kat nangiat kapor kafe. Kajuk memencua kalau mak. Kajing nang Jingstad ni dia berbu Ahmad. Bat mapi kita pasang ni. Nên ikmi ikpa di bedal हमने किमदे बंगिन चुकाई पात हम तब काम सरकार नरा माई पी तेरे नोटे साकरे जी शिक्षा फिर यानी कि किसकी कलम कुनो कवे का पोस्ट कला काम सरकार किनो के टैक्स को हजार कर ये कम नहीं करूँ कजिमु चुका मा पेपर रू हमने कलम बा नका ने कजिमनांग जिंगस्टाड पापियो yang hak kerja jauh lagi. Our parents and my dear friends, I, Ms. Anita Roy of Class 10 students, would like to speak a few words on our costumes of our farewell. Finally, the day has come where we, the students of Class 10, need to leave our childhood behind and step into the world to create our own path in life. Each of us has a dream, and I thank our school for making us capable enough to achieve our goal and dreams. On this farewell event, in the name of the Class 10 students, I take an opportunity to express my gratitude towards our dear teachers. Once again, on behalf of my class, I thank our teachers for all the lessons they have taught us, your kindness and caring natures in the reason that we all today are ready to face challenges with smile and courage. We also assure you that we will strive hard to be a successful and responsible citizens of the nation. I am also thankful to our parents who joined us in such a wonderful school. We got such a talented teachers and amazing friends. I would also like to thank all our friends with whom we have shared many sweet moments. I thank you friends for all the fun and laughter you share with us. It is so difficult to say a final